Prvo samo u početku klipa ostavite like i subscribe i zapratite me na Instagramu marašx3 uz još, a mi se danas bacamo na novi video. Nastavljamo da smo stavili u prvom delu, radimo drugi deo filma TMNT 2 ili Ti Ninja Kornjače 2 Tajna mutagena. A pre samog prepričavanja uzmite neke grickalice, udobno se smestite ili legnite, a mi krećemo na ovo prepričavanje celog filma. New York je mirniji nego ranije, klan Stopova je razbijen, a Shredder poražen. Kornjače ponovo žive u senci, ali sada se malo više slobodi i samopouzdanja. Mediji pišu o čudnim događajima, ali istina i dalje ostaje skrivena ispod grada. Leonardo pokušava da održi tim složenim. Rafael i dalje nosi besu sabe, ali ga bolje kontroliše. A Donatello razmišlja o nauci i mutagenu. Michelangelo donosi humor i energiju čak i kada je najopasnije. Iako se činilo da je Shredder nestao, istina je drugačija. Teško povređen, ali živ, Shredder se vraća iz senki. On zna da sirova snaga nije bila dovoljna, a ovog puta mu treba nešto jače. Njegova meta postaje mutagen, os, supstanca koja je stvorila Kornjače iz Splintera. Kornjače otkrivaju da je os potekao iz kompanije TCR. Uz pomoć AP oni ulaze u zgradu i saznaju istinu o eksperimentima koje su zauvek promenili njihove živote. Shredder stiže pre njih. Uz pomoć mutagena stvara dva nova čudovišta. Toka, divlja sirova snaga, Razar, brutalan i milosrdan. Oni nisu kao Kornjače, nemaju čast, nemaju kontrolu, samo razaranje. Kornjače se bore protiv Toki i Razara, ali shvataju da nešto nije u redu. Njihovi udarci su slabiji, Splinter im otkriva istinu. Zabranjuje im da koriste mutagene, jer moć bez kontrole vodi u propast. To stvara unutrašnji sukob, da li pobediti po svaku cenu ili ostati veran sebi. Shredder koristi poslednju dozu mutagena na sebi i pretvara se u ogromno čudovište, jače nego ikad. Grad ponovo tone u haos, ali ovaj put Kornjače ne pobeđuju snagom, pobeđuju pameću, timskim radom i iskustvom. Toka i Razar bivaju poraženi. Shredder gubi kontrolu nad sopstvenom moći i nastaje zauvek. Grad je spašen, Kornjače su jače nego ikad. Ne zato što su moćnije, već zato što su sazrele, ali sudbina ima nove planove. Stari predmeti, drevna magija i vreme koje ne poštuje pravila već čekaju.